Muri Nigeria, Bola Ahmed Tinubu umukandida w'ishyaka rya APC yatangiye kwiyamamaza kuba perezida mu matora yo mu mwaka utaha. Yiyamamaje yizeza urubyiruko ejo harwo hazaza. Ejo kuwa kabiri hatangajwe ko abatuye isi bamaze kurenga miliyari 8. Kimwe cya kabiri cy'ubwiyongere bukabije kiboneka mu bihugu bine byo munsi y'ubutayu bwa Sahara, aho ONU ivuga ko 2.9% by'abatuye aha bikubye gatatu ugereranije no ku isi hose. Ejo kuwa kabiri abayobozi b'ubumwe bw'Uburayi bari mu nama ya G20 ibera i Bali ho muri Indonesia bahuye n'umuyobozi w'ubumwe bwa Afurika na Perezida Macky Sall wa Senegal. Ikibazo cy'intambara yo muri Ukraine n'ubukungu nibyo byari ku isonga. Mu gihe Kenya ikomeje guhangana n'amapfa akomeye, leta yakuyeho imbogamizi zariho zo gutera ibigori imiti mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo cy'amapfa, ariko hari abatemeranywa nayo. Turangirize iyi ncamake n'ubundi muri Kenya aho icyana cy'inzovu cyitwa Kindani cyabangamiye umunyamakuru wa televiziyo wakoraga inkuru yerekana ukuntu amapfa yibasiye bikomeye inyamaswa zirimo n'inzovu.